Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Habakran hagajing lang patba balakot penlong da ka Voice of the People Party ban persya ya ka Sorkar MDA balam khmat da ka National People's Party NPP ya ka bala penlong hamot pran ha ka no pai sngi jong ka arpo tarik yoyong araja apunrio uba jam saprang potam MDC ka party na Giant Hills Autonomous District Council Nawar Central ula penpau kujing sungokhya ba ka Sorkar jala kamyakran penbet bat ka Sorkar India ban airport na zero line. Nalor kani ulakran ru halor ka jingyo la tangki katukat ni banti daw yong kibala tip kum ki high level harilom jaintia nadu bakhang ka NGT kat bakirat kirya kim yo satya ban benrap baladai ban pelat sendon ya baro ban yo klong yo new mar po khando shu ulakran halor ka jingyo la ki he spa na shabar jalla ban penyat yo mausun hakadur ki cement factory kabla lam sadu bagi nongnya trokit cement ki berai ki trai mulok ki hap bandam kho seo hakmat ki cement factory ni nakapati yung lada khang lut ya baro lada pli lut ya baro kamde banong lenong tang nakutap katuk ane persofa ki badon kapor dan yang nakutap kita pengintip ya kita kata terteng highly branded name the high levels of Meghalaya diperlok ki baik ki jangan dan ongnya pi hadin da NGT kalakhang banti makduyong kadon kajing persyang jong paiba bagi kijungi banyak sar kumdo banyak ada kelab balem dan mena biki ban penyo yang hok abenta katun kanung tenti jingi ki riulum bangin plong ya kimar ko pneu kijing ku bau play wai lade ada ni banjai kata sensitive mining road balai om semlaya site bahkan alat bro ya di babon manang kiria bakin kodor banti henry ka sensitive mining kung bakalong berta kadai ban kodor tang ikatmu kane uban ya dehi ubabun ubala diperlok kibaik hadin baka NGT kalakhan ya udoyong sakawai pat kajinge kabani ya kendo bakakalong namar kubanglong menye kadulum jaintia kadai bak berku kerpang pikwa umau bayong rupiah pikwa umau bali rupiah maka kebaca hadin balak kontrol ya umau bayong radon sa kajing kontrol pan ya umau bali katau mausun mano balak kontrol yo la kontrol yo da kita ki he saipan napo rekor hakador kadang jeng cement factory Pernah isu retam yang kata orang mula bangkit mereka kum direkod prateli kisahkan factory kipon apa aja intens manoba ailat dikini banyak bentar kaji bentoy cakno ailat diki hangai magway ngamen ya kajingwan ya kajingdon cang kini kisahkan factory namar kindon cing faida RUM nak bentar kipai nang song nak bentar kadri pada bentar kajela kajini ka kapasnosi kalong kibayo aji mentoy nagine ki cement factory kita hi tang katto kane kita kibayo don cingate bat kipor kipahor kadon kacingong ba kacingwan jong kita di factory kanwan rak ya karoy kapar henre ngam shem kapasnosi bakalong om dan jing faida RUM nakabuta gari pakai cetan bio nakabuta kesama kujuni mereka kebecia kalong lapang balado ya kapang ban plong ado banan lut plong badan pensa sang kesurong ya garinum jengtia jini iki marpa kundel juga gibalang jing shine nakabuta ban nakabuta kelashan kajungi hidung syushu kapasnosi susu kalong begini gisi ngane tuwe pi banalor kita kinriu hajar tam ki training license gimana ada isu dekat JHDC
Bat kunju kacing trekam jong kata ke beneni, kepala pampong, kepala bam kruing yang kerinum caitia kacing. Kadang selepat ke beneni cells, ke trekam haji cement factory berkata kalong. Haji negisi, kadang hidai kan wat ya kacing kain kan ngut kisamla, kibayo kam, kibayo jam, haji negisi cement factory, pinsyam kacing kain kabiang tik, bala aikam jam jadi try muluk. Mereka hebat ke belong ke ground dari di kelong patah. Lai kam la train de kinong way kinong ar. Haga kerteng jong kitration. Nanti padukan do kelong ke shisha. Henry la dong gong balasiu shipao klar hajar. Ya kitrai muluk juan step point siap attendance ke jong pi. Pada 1 minute point siap attendance jong pi. Mensi tinggal kampan tray, kin tray hiki brio. Kata kadai kat benemi sal kapat kumai, kepala long, kepala jia, haji cement factory. Niyo imo ya kane. Mana yang persya ya kane. Kene kajian ki benta kasi kalong nak benta. Banpai ya kubor, haji cement factory. Do have some shame. You have exploited our resources. Do have some shame. And do something for the goodness of our people. Hari rajong takamun ni jipelot hak mat jong cement factory ni hak pendem korsiu sang sot ya kerilum caitia iyo imo ya kene mana banyak sai kene kecingnya ki benta kasih kan pentikna baginya ki kecing syala bomre pok cement factory ide bantu no sywabangan syong ngakwa ya kebantum mau ni ngalong beri MDC dan JJDC andai ke kabang susi patsu dia su yang benar yang ada kalau bang jengke hills atau nama city council kamdal banyak show halal cement factory ke kabacia kalong kadon kajing tuban bo yang kibanering check gate ban penting kanot promotion urang atau cement factory kenang bangin aban yo ya ke revenue hanrei sya tane kala pangban hajita cement factory mano pan he yakine mano pan san ki pada ondai kadang ki masalandat kabalong ki priu jong tane ka prihi unyu tren musum ka pensan kumba pensai yang useng pu bolong kita cement factory Sasin lembah juga nak kapor, nak wer jadi payah jom kerinum caitia. Yang rangba kendit penrio sasin. Bila bandang kita kenal bagi politics, kau BDP kalau politics. Mereka sudah di jengah kalong. Mapipat kiba lui, kiba jemut, kiba sian, kiba bah, kiba ayu. Bagi tinggal politics kan. Handai itu tip bagi kawin tinggi la politics handai itu tip baka porbet yang sampai kaladai nakamtagi ng sangsunong apo lapang apo mukro apo kanduli handai susi kinong sangsunong apo nagijaka kisir kapot himnut bansay yaw kau ba usambay banlay berkin Kini kiseng di bakano yang hindi pa kaya politics pinabang sinusay nama pidon yang youth front pidon yang mahal jadi Henry kadba pidang sinusay pidon yang ini kisamla yang nagkiyar jadi bantaman ayam sengban yang kinang lapangap ginepat kinang do yang kendaw batesekan pagapar wabakin yang pengansu bro anda Kim Yosho, ya kapan repan riang, kapan hot, yau kau, ukpa, ujungki. Habatin, pej bahagi kishap, kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut, pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.